Dobar dan, dobrodošli u još jednu dnevnu sobu. S nama je danas u našem tunelu, jer ovo ide u Istri, Damir Karakaš, pisac, bivši novinar, moj prijatelj. Opet ćemo biti na ti. Mnoge ljude to nervira, ali većina ljudi koji su gostovali su moji poznanici ili prijatelji i ne mogu hiniti nekakvu veliku finoću, pa idemo na ti. Inače ne bi ni dao intervju da nisam prijatelj. Damire, rekao si da ne daješ previše intervjue, sada si književna zvijezda, mi se znamo 100 godina, kad još nisi bio to. Kako je kada te sada svi traže, kako je kada te žele, moraš odbijati ljude. Jesi mogao zamisliti tu situaciju dok si u Parizu svirao harmoniku ispod mostova? Nisam mogao zamisliti, ali promijenilo se vrijeme i jednostavno kad bih odgovarao na sve pozive intervjue koje dobijam, mislim da ne bi ništa drugo ni radio u životu. Tako da sam stvarno to sve reducirao i nekako mi se čini da je sad najveća zapravo vrijednost u Hrvatskoj ako možeš biti anoniman. I bogat. U naše vrijeme, kada smo se počinjali baviti novinarstvom, ti si bio novinar Crne kronike. Ja moram priznati da nisam nikad želio biti novinar Crne kronike u ono vrijeme, zato što je Crna kronika nekako, nikad je nisam ni volio čitati tada. Bila mi je nekako, nešto što mene nije definiralo kao novinara, odnosno ono što sam ja htio reći. Javnosti nisu bili svakodnevni odlasci na sud i pisanje takvih vijesti, međutim, Crna kronika je izbacila sada sa naslovnica i vanjsku politiku i bilo kakvu analitiku i velike tekstove. Sada je sve postala Crna kronika jer je, kao što se to moderno kaže, klikabilna. Znači, bavio si se Crnom kronikom u krivo vrijeme, ali u vrijeme kada je to bio jedan potpuno drugi posao. Kako možeš usporediti to vrijeme novinarstva nekad i danas? Odmah da ti kažem, što se tiče Crne kronike, ima nekoliko velikih pisaca koji su bili novinari Crne kronike. Thomas Berhard, u novinarstvu radio i Vargas Llosa, radio i Marquez, još puno ljudi. Ali ja sam na neki način slučajno zalutao u novinarstvo, oženio sam se, žena mi bila trudna. Ona je dolazila iz novinarske obitelji poznate, djed je bio Roman Garber, poznati novinar, osnivač SN revije, otac Mario Garber, pokojni vrhunski novinar. Sportski. Da. Kao Slobodna Dalmacija. Kao Slobodna Dalmacija. Ja sam te godine, pošto sam se bavio ilustracijom i karikaturom, dobio sam drugu nagradu Zagreba. Žena bila trudna, tako da su mi sredili da dođem raditi u Vjesnikova izdanja. Međutim, nije bilo baš previše tu posla za mene, pa sam radio neko vreme kao kurir, trčao gore dolje. I onda sam sreo jednog prijatelja u slučajnoj gradskoj rubrici. Tu sam se prijavio za gradsku rubriku Večernjeg lista. To je jako teško bilo ući u gradsku rubriku, jer je bila konkurencija ubitačna. Sve su to bili ljudi koji su se javili, koji su završili politologiju, sociologiju. Novinarstvo nije bilo tada. Da, nije još smjer na FPZ-u bio. I moj prvi urednik je bio Borut Kambić, Slovenac jedan, i on mi je zadao prvi zadatak da idem razgovarati sa ljudima koji rade u socijalnim uredima, kako je to njima kad su i oni kao socijalni slučajevi. Međutim, ja sam napisao, nisam išao tamo, nego sam napisao tekst, jedan esej, i kad sam se vratio, tekst mi je bio rasparan, na 4-5 dijelova. I uglavnom, bio je težak, jako je težak bio taj početak. Sjećam se svog prvog tekstića, poslali su me na neko gradilište i da napišem jednu vijest o sadnji drvoreda. I pošto sam se ja već tada i prije sam ja kao i pisao i tako, zanimao me stil, nikako nisam mogao složiti 5 rečenica. Rekli su da treba biti 5 rečenica. Tako da sam sav u očaju zvao svoju ženu, koja je bila trudna, a koja je završila u Splitu srednju novinarsku, imala je znanja, i onda ona došla na gradilište, pa smo nas dvoje sastavili jedan tekstić koji se zvao, sjećao se moj prvi novinarski tekst, zvao se Drvored u jesen. Gotovo kao neka pjesma. Kasnije sam su me bacili da radim na rekonstrukciji ulica. Inače, tada je zvijezda u gradskoj rubrici Večernjeg lista bio Damir Kramarić. I na oglasnoj ploči visjela je njegova reportaža. Gradila se kao Ilica. I on je bio na moru i ja sam ga trebao sam ga zamijenio sam ga i počeo sam ići na ta gradilište. Jako mi je bilo teško pisati takve tekstove jer je sve bilo puno nekakve tehničke terminologije. Nisam nikako mogao sastaviti dobre rečenice. Međutim, nakon što mi izišlo 5-6 tekstova, mi se nismo smjeli potpisivati sa imenom i prezimenom jer novine nisu htjeli ulagati u nas, da kao prave s nama promidžbu.
Jer mnogi od nas će završiti za 2-3 mjeseca za uvijek karijeru. To je tako bilo. Uvijek je dolazila od 200 prijavljenih, bila jedna grupa od 30 i onda ostane 5 i onda opet dolazi druga grupa koja stisne ovu. Znači, ostaju samo oni koji su najbolji, najjači i najuporniji. I tako sam ja tu mjesec dana, 2 pisao te svoje tekstove. Gradila se baš Stara Vlaška, rekonstrukcija, odlazio na gradilište. I uglavnom, nakon niza tih mojih tekstova, a meni su dali inicijale DK, a Kramarić imao DK. I uglavnom zazvonio telefon u redakciji i ja sam digao slušalicu, kažem, izvolite, on kaže, ili Karakaš tu, ja kažem, ja sam, on kaže, ja sam Damir Kramarić, drago mi je. Slušaj, kaže on meni, ajde, molim te, mijenja svoje inicijale, kuži. Kako to, zašto? Ja kažem, slušaj, kaže on bijesno, ljudi me zadnje vrijeme stalno zovu i pitaju me zašto si počeo tako loše pisati. Znaš, kao, šta mu je? Mislim, do sad je bio ok, ja se počeo drogirati, piti. Znači, odličan momak. Ali šta se s njim događa? Pa ti tekstovi više ništa ne valjaju. I tako da sam ja tu dosta uništio reputaciju. I uglavnom, igrom slučaja sam, kad sam se preselio u Split, otišao sam u dopisništvo i tamo sam morao raditi crnu kroniku. Jer znaš, crna kronika je tada, Večernji list je dobijao svake godine nagrade za crnu kroniku. To nije bilo kao sada nekakva senzacija. Ja sam bio sudski izvjestitelj. Znači, izvještavao sam sa sudova, tu si morao znati tu i terminologiju, razgovarati sa odvjetnicima, sa sucima po 4-5 sati. Tako da u biti, eto, nije to bilo sad ovo vrijeme kao sada nekakvo vrijeme nekakvih senzacija. I tada su urednici, to su ljudi koji su i danas legende u Miljuš. Miljuš, Marinko Jurasić. A inače sam, već kad sam radio u Splitu, ja sam počeo raditi reportaže, ratne reportaže, pošto sam inače bio u ratu 2 godine u vojsci. Znači, imao sam iskustva sa ratišta i počeo sam raditi reportaže. Dakle, odlazio sam u Bosnu i Večernji list je imao brojne ekskluzivne reportaže, jer sam ja putovao sa engleskim helikopterima iznad Pale, kad su nas gađali ovim raketama, pa se onda bacaju se ove kuglice nekakve koje odvlače te rakete. Pa sam bio prvi novinar u Mrkonjić grad, ušao sam među četnike, donio sam reportažu. Dakle, onda pratio sam čak i princa Charlesa. 95. 94. 5. U Mrkonjiću 95. U Mrkonjiću. Bilo je ono baš... Prije ulaska Hrvatske. Prije ulaska, da. Mislim, ja sam sve to obilazio. Svuda sam bio po svim mogućim mjestima. Doduše, to je bilo vrijeme kada sam se razvodio, pa znaš, bio sam potpuno sumanut i svađao sam se. Sjećam se u jednom mjestu kako su gotovo padale i nekakve granate. Ja sam bio u jednoj govornici telefonskoj i svađao sam se sa ženom. Znaš, sam bivšom. Jer nije mi uopće bilo... Znali su se prioriteti. Slušaj, nije mi do ničega bilo stalo. Tako da sam ja ulazio u neka mjesta gdje normalan čovjek ne bi ulazio. I nekako kao ono... Ne bi to volio ponoviti. Ne bi volio ponoviti, ali ono kao kad hoćeš da te neko ubije, nećeš niko da te ubije. Tako da je Večernji list imao stvarno te ekskluzivne reportaže. A nakon toga ja sam bio i prvi novinar koji otišao na Kosovo. Znači, ja sam sam išao, bez ikoga. Tu sam se probio kroz prelaz General Janković, ušao sam u Prištinu i bio sam možda i prvi gost u hotelu Grand i sjećam se da su sudala bili Arkanovci, sklapali su mitraljeze, počelo je bombardiranje i bio je potpuni kaos po Prištini i ja kad sam... 98. 9. Ne sjećam se. Prije kad je bio rat. Uglavnom, sjećam se da kad god bi pitao nekog Albanca nešto, bježali su od mene, mislili su da sam Srbin. I nakon toga sam pobjegao u Janjevo i nakon Janjeva gdje sam spavao u crkvi, otišao sam u hrvatska sela, to nisu Janjevci, nego Vrnava okolo Zabrđe, Šašare, pa su uvijek začude Janjevci, kako ja to sve znam, jer sam ja tamo bio. To su Hrvati koji su u 15. stoljeću odlazili u rudnike cinka i tamo su ostali. Iz Dubrovačke republike? Ne, ovo su iz Bosne, iz Bosanske Grčanice. Janjevci su iz Dubrovačke republike. Tako da sam se tamo skrivao danima i dugo i vratio se i onda sam opet imao ekskluzivnu reportažu. Neke moje reportaže tada su ušle u udžbenike novinarskog fakulteta koji se tek tad osnovao. I eto, to je što se tiče... Taj dio. Dobro, mi ovu emisiju snimamo nakon dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Emitirat će se malo kasnije, ali već sada se možemo
rat se nosi u ovo vrijeme. Obljetnica važnih 30 godina od Oluje, 30 godina od Bljeska, 80 godina od kraja Drugog svjetskog rata i te grozne 45. koja je bila loša i svako malo naučimo da je još lošija. Sad smo naučili da je se Jugoslavija raspala, Thompson nam je to objavio u Sinju, ali da se vratimo na tu još jednu godinu koja se vraća i ne odlazi ne samo 41. nego i 91. Bio si student u Zagrebu. Ali da ti prije odmah kažem da što se tiče novinarstva, da nadopunim da sam ja bio i novinar koji je odlučen da prati akciju Oluja. Pa doći ćemo do toga. Ajmo redom. 91. Ti si student u Zagrebu. Studirao si nekoliko fakulteta, agronomiju, pravo, novinarstvo. Gdje te je rat zatekao? Na kojem faksu? Rat me zatekao na pravo. Na pravo, dobro. A znaš šta, ja sam, to sa tim fakultetima, ja sam u srednjoj školi išao u klasičnu gimnaziju Sensku i onda sam bilo ono Šuvarovo vrijeme, morali smo se kao opredijeliti nakon 2 godine. Senska gimnazija je bila jako teška, jedna od najtežih u Hrvatskoj i đaci iz Like nisu odlazili tamo, bojali su se, nego su odlazili u Otočac. Samo nas nekoliko odlazila u Senj. I ja sam bio tamo stvarno, svi znaju, odličan đak. Baš sam jučer sa sestrom razgovarao, strah i trepet je bila jedna profesorica koja je bila iz Makedonije, zvala se Patkica, a ja sam kod njih imao 5. I jedan od najtežih predmeta bio hrvatski, pokojni Antonija Vlatković, i ja sam također imao 5, znači bio sam poznat u toj gimnaziji. Međutim, kad se trebalo opredeljivati, bilo je nekako prirodno, pošto sam se ja bavio i crtanjem i svirao sam i crtao sam, čitao sam, bio sam, znači, iz hrvatskog stvarno odličan, da upišem neku književnost, ali jednostavno ja sam našao, tako to moralo biti neki prospekt na ulici o poljoprivrednoj školi. Pošto ja nisam volio nego sam cijeli život kao dječak morao sam teške fizičke poslove raditi na poljoprivredi, kositi sa ocem, čuvati krave, volove, već mi je bilo dosta više krava i volova. To isto ono kad smo gledali film od Beletara koji traje 8 sati, ali sve je ok, ali kad krave izlaze 2 sata, to je možda nekome lako gledati iz grada, ali nekome koji je cijeli život čuo krave, ja ne mogu izdržati 2 sata gledati kako krave izlaze. I tako sam ja odlučio da upišem poljoprivredu. Vjerojatno da bi se malo ocu, kako se kaže, umilio. Tako je. Jer otac je bio jako sretan, jer oni inače nikad nisu bili u školi, meni roditelji, i uglavnom zna da je otac nakon 8. razreda mi rekao da ću ja popraviti televizore. Izrazio se, sjećam se dobro, rekao ti ćeš biti precizni mehaničar. Ja sam rekao šta je to? On je rekao to su televizori, veli, to je budućnost. I stvarno kad je čuo to da ću ja ipak, da se kao, kako bih rekao, vraćam nekom svom ishodištu, da ću biti sa kravama, volovima, bio je tako sretan i onda smo im otišli u Zagreb i to sam ti sad kad smo išli pokazao. Znači, doveo me u Zagrebu u školu, međutim nismo mogli naći nigdje školu i to je kod Dinamovog stadiona, nije čak ni taksista mogao naći. Jednom smo vidjeli neku prizemnicu gdje je sad dječji vrtić i kad im otac vidio tu školu, rekao ti nećeš ići tu, jer kako uvijek u provincijama su velike škole, u Zagrebu smo mislili da će biti duplo veće, kad neka mala prizemnica, pa sam ga ja molio daj, ostavi me lijevo desno i onda sam se tako upisao u tu školu. I onda sam normalno se tu pogubio se u tim fakultetima poljoprivreda 2 godine, trebao sam ići u Križevce samo diplomirati za inženjere, ja sam 2 godine dao u Zagrebu, povijest umjetnosti, filozofija, išao sam na prijemni povijest umjetnosti, to sam jako dobro se spremio, filozofije sam se bojao, a znaš kako to nije danas kao na filozofskom, danas na filozofskom više nema prijemnog. Da. I jer sam nečaka sam razgovarao sa njim, on je htio pisati filozofski, a i najstarija kćer je završila filozofiju, bavi se lingvistikom. I bila je konkurencija ubitašna na filozofskom. To je ipak bio neki, kako bi te rekao, taj neki centar kulture. Da, jasno. I međutim, prošao sam povijest umjetnosti pismeni, prošao sam filozofiju pismeni i filozofiju usmeni. I onda sam prošao, dvopredmetni bio, prošao sam pismeni na povijest umjetnosti i kad smo došli na usmeni, što ja tu sam računao, nemam nikakve problema, sjećam se, bilo je par cura tu, djevojaka i mi smo čekali kod profesora, međutim ja sam, pošto su oni mene nešto ispitivali, ja sam toliko galamio na hodniku i vikao sam i siguran u sebe i profesor me vjerojatno čuo, jer je vjerojatno već vidio mene na njegovom mjestu i uglavnom cura je pustio, kojima sam ja sve to objasnio, a mene srušio. I toliko sam se razočarao, rekao sam više nikad neću ovdje dolaziti. To je bilo nakon prava, nakon poljoprivredne 2 godine. Yes. Tako sam bio tu opet potpuno kako bi rekao, onako, hametice
potučen i onda sam, da se spasi sve što se spasi, upisivao pravo. Da. I onda sam izvukao tu jednu diplomu i pošto me stari počeo zajebati, ne smiješ kući, odnosno diplomu, onda sam uzeo tu diplomu sa pravnog fakulteta, odnio mu i rekao to je to, ako se nikad nisam sa tim bavio, ali inače često ljudi, kako bi rekao, dosta ljudi koji ne znaju gdje bi završio zapravo na pravu. Ajde da sada nakon analize visokog obrazovanja da se vratimo I tako tu me rat, ne mogu sad točno znati di me rat dočekao, ali znam da sam se moje selo... Koji je poriv bio, je li to zato što je selo bilo na prvoj liniji, ali svaki ima neki breaking point, nešto se dogodi, neka vijest televizije, to je prelomilo da obuču uniformu. Da, ja sam kao mali dolazim iz jednog specifičnog mjesta, to je Brinje. Okolica Brinja, to je planina, jedna selo u Plaščice gdje nema ni crkve, ni škole, ni trgovine. Partizani su u Drugom svjetskom ratu mi smo jedna dolina u planini, iznad Brinja. I partizani su naše mjesto zvali Crna dolina jer su bili sve ustaše i crni legionari. Jedino jedan partizan je bio poginuo 42 godine. I tako da ja sam kao mali htio biti oficir. I međutim, znalo se da mi koji smo iz tih krajeva da nemamo šanse, imali smo tu stigmu i znači niti policija, niti tadašnja milicija, niti vojna škola. I tako da smo, a i rasli smo, kako bih rekao, uvijek onako, nije se moj otac bavio politikom, ali moj djed je, kako bih rekao, bio jako tvrdoglavi, nikad nije priznao ni Jugoslaviji, niti Tita. A oba djeda su mi bila u ustašama. Inače je 45. godine 200 ljudi je streljano iz našeg kraja. Mladih ljudi. Ja sam, moj teča pokojnik koji je umro sa 92 godine, on je sreo kad su ih vodili u lancima i ja sam rekao šta su radili na streljanju. On je rekao pjevali su, šta su pjevali, pa kaže pjevali su pjesme sa svadbe. Tako da su svi odvedeni u Gospić, mnogi su mi iz familije i sela streljani. Moj djed je isto bio određen da se strelja, međutim došlo je depeša iz Beograda da se prestane sa time, možda dan, 2, 3, tako da je bio osuđen i onda je kosio je travu, 3 mjeseca ovoga. A drugi djed, a drugi djed, da te odmah kažem ovo zanimljivo, drugi djed koji je također iz susjednog sela, bio ustaški taj, kako bih rekao, rojnik, vodio svoj roj, on je uvijek kod nas kad sam bio mali dolazio neki Milorad iz Žapanjolu, to je jedno pravoslavno selo i on je moga djeda dolazio sa sanama po njega i vozio ga kao kralja u tim saunicama, kao da su oni otac i sin, što je meni bilo vrlo čudno jer mislim kako sad on je bio ustaša, a ovo su neki Srbi proslavci još tamo stradali u ratu. Onda sam ja saznao, moj djed je spasio njegovog oca od streljanja. Uglavnom ustaše su ga htjele bez veze streljati, on ih je šamarao, bio je vrlo opasan. I tako da su se Milorad i moj djed pobratimili, on je njemu bio kao drugi sin, ovaj njemu kao otac. I to je ovako dosta bilo zanimljivo. Inače, naša sela su okružena srpskim selima. I još nije ni počeo taj rat, ubijeno je 4 policajca u Žutoj Lokvi, kad prolazite... Znači 90-a na 90-a, da, ubijeno 4 policajca, jedan teško ranjen. To su bili dečki, odliti dečki iz Brinja koji su samo išli u školu, znači službeno, stajali su tamo na okrtištu i ne znam, pušili, pričali i jednostavno su ih ubili kukavički za leđa. Jedan je ih samo preživio. I to je bilo strašan šok za sve nas. Nakon toga počelo granatiranje. Granatiranje iz susjednih sela. Problem nam je bio taj Brlog. U Brlogu su u Drugom svjetskom ratu bili četnici uglavnom. Tako da smo uvijek očekivali da će nas napasti jer u Brlogu su dogodili već nekakve zločini. Ubili su na Babić mostu nekog čovjeka i ženu. Počeli su bacati granate. Tako da je situacija bila jako teško i ja sam se vratio u Zagreb iz Zagreba, to je znači prva linija, da branim. Nisam imao ni nikakvi uniforme, ni ništa, imao sam dugu kosu. Uglavnom imao sam za početak lovačku pušku i to mi je zapravo, iako sam prošao poslije svakakve stvari i rata i rovova, to mi je zapravo bilo najteže period u ratu jer sam se tad privikavao, nisam se mogao priviknuti na to. Psihološki bilo to nepodnošljivo. Nisam znao, svaku noć nisam znao kako ću reagirati ako sad
dođu pred kuću, pa mi napadnu kuću, a tu mi spava mama, sestra, baba, djed, otac, da li ću pucati ili neću, mislim, za mene nema problema, ja ću se izvući i pobjeći, ali šta da sa njima. Tako da sam bio potpuno zakočen. Tad sam i prvi put vidio i mrtvog čovjeka, mrtvog prijatelja, kojeg su vozili u autu Stevu, jednog Steva smo ga zvali Čuča, koji je onako bio pogođen u prsa i teško je disao, umro je poslije. Tako da je bila jedna jako, jako teška situacija. Počelo granatiranje Otočca. Na Otočcu, to malo ljudi zna, na Otočac je padalo svaki dan toliko granata, prvi dan je odmah trudnica je poginula. Znači, to je bilo jednostavno nešto nenormalno. Svaki dan gađenje granatama. I zapravo, tako je to počelo i onda je pala je ova jedna kasarna gore kod Oguline, onda smo dobili oružje, mogli smo se koliko toliko... Puško mitraljeze. Koliko toliko, sad ću te reći, koliko toliko naoružati, ali sa ovim M48, što su bile puške koje su bile konzervirane i onda, kako bi rekao, kada pucaš na nju, po metar bi zanosila. Jer su cijevi unutar bile trule. Tu sam u tom kratkom vremenu sam izmijenio nekoliko vrsta oružja i nosio sam jedno vrijeme pikavac. Nisi Thompsona dobio? Slušaj, sad ću te reći, kad sam vidio Thompsona, ovog pjevača da ima Thompsona, onda sam shvatio da je to neki, kako bi rekao, fake. Jer u Thompsonu idu meci 9 mm, to su za pištolj meci, nema ih. Da. Tako da sam ja sam dobio pikavac, onaj njemački, što je nosio u stripovima ono Mirko i Slavko. Jako onako vizualno zanimljiv, lijep i vežete za neko djetinjstvo kad se čitao stripove i dobio sam i onu torbicu sa 3 šaržera, međutim to je municija koje nema. Znači tu ne može, i to je za neku blisku borbu. Onda nakon toga sam, tako da je neupotrebljivo u biti jer odakle ti, znači treba ti neka municija koja je klasična. Onda sjećam se da sam dobio nakon toga, jedno vrijeme sam nosio ruski špagin od Crvene armije. Isto ta municija, ja mislim, mala, 9 mm, koja je stalno šteka, onda kad pucaš zaštekati, onda moraš udariti drvom, cijevi u drvo, onda ti opet poradi. I nakon nekog vremena pojavio se moj rođak iz Njemačke koji je došao tu u HOS, Mirko, i zadužio puškomitraljez. I on se vratio, a Mirko je onako volio je cugati, tako lijevo desno, bio je čak izgubio ta puškomitraljez, pa smo ga mi našli. I on je jednostavno nestao. Međutim, dao je meni svoju kapu i tu košulju. Tako da sam ja jedno vrijeme nosio i tu košulju, gdje je bila oznaka HOS-a, nisam ja ni znao šta je to. Kako bi rekao, I pisalo za dom spremni. Pisalo, ali znaš, ali u ono vrijeme, znaš, kako bi ti rekao, baš te briga, razumiješ, ne znaš hoćeš li preživjeti i šta i kako, jer to je jedina košulja maskerna koju sam imao. I tu kapu, a dole sam imao ove hlače neke široke, bez veze. I tako da onda je on donio puškomitraljez, taj M53, i onda sam jedno vrijeme imao taj puškomitraljez koji je psihološki dosta bio bitan jer sam bio najmlađi i mogao sam ga nositi i tako. I zapravo nakon nekog vremena došla je zapovjed da se zamijenimo. Kod nas su došli jedinice iz Rijeka, a naše jedinice su otišle na druga područja prema Brlogu. I tad smo zapravo se ukopali u rovove i onda smo dobili opet novo naoružanje, pa sam tad sam dužio najprije onu zastavljenu automatsku pušku, onda i kalašnjikov, to što se tiče ovoga rata. I uvijek sam bio na tim nekim, kako bih rekao, iako sam bio student, jedini student u Četi, bio sam uvijek na prvim linijama i na prvim čukama i 92. godine zime su bile strašne, temperature su bile -20, -30, to je jednostavno nepodnošljivo bilo. Znači, događalo se ljudima da mu se zamrznu prsti na nogama, rukama, onda se moraju se rezati prsti, onda, kako bih rekao, recimo, ako malo bolje podmažeš oružje, mase skori, onda više ne može to samo onako klizi, ne može ni pucati. I sjećam se kako smo kad su dolazili plavi šljemovi 92. Zapovjednik mi je rekao da postala velika opasnost od napada tog dana i rekao mi je da idem sa jednim stipa, se zvao Kalaj, da idem na tu prvu čuku i da čekamo. I tad mi se učinilo da će poginuti, jer uvijek mi se neke gluposti događaju. Međutim, išao sam sa njim, bili smo sa puškomitraljezom tamo i sad cijeli dan... Čekaš. Kako bi rekao, čekaš u rub šume samo. Mislim, to je stvarno izluđujuće, psihološki. Pala jedna granata, ali ništa se nije dogodilo. Eto i tako, kad sam se skinuo sam se i onda sam došao u Zagreb, a mi koji smo došli iz rata, inače kad smo išli u rat, bilo nas jako malo.
ali kad smo se vratili, to je, valjda, svi živi su dobivali te potvrde i, znaš, odlazili su u svoje selo, bili jedan dan, spomenice, vratili se, puna kutija, a mi koji smo bili, dobili smo ove psihijatarske potvrde da možemo dobiti samice. U studentskom domu samice su bile najbolje sobe. Tako da sam ja ošišao sam na Ularecu, ako je trebalo biti obrnuto, ali ta kosa me jako me pomagala u toj hladnoći, jer mi je bilo užasno zima, ali toliko sam, i kosa sam tad puno izgubio, jer nismo se tuširali, prali, imali smo potkape, šljemove i to je jedan osjećaj kao kad te kosa boli. Tako da sam biti gotovo kosu sam mogao samo je otpadala. I onda sam se tu, iskulirao sam se i bila je Jazovka, jedno vrlo zajedno mjesto u Zagrebu. Na Cvjetnom trgu, gdje smo počeli opet izlaziti. Gdje je Horvatinčić. Horvatinčić, da. Kino Zagreb. Tu smo se zezali, bilo je jako puno droge, odlična muzika, ali zanimljivo gdje... Tamo je pukovnik kažnjeničke bojne vodio šanj. I slušaj, tamo gdje je puno droge, uvijek bude neka odlična muzika. I tu sam ja vidio, pošto su mi se svidjele cure, riđo kose, crveno kose, vidio sam jednu curu iz Slavonskog Broda, i nešto sam s njom se kao spanđao. Već sam vidio sliku, ja sam znao ili moram diplomirati i moram otići odavde. Mislio sam u Nizozemsku ili negdje i onda vidio sam tu curu i već sam vidio neku sliku sebe, nije kao u kaubojskim filmovima gdje je ona ležimo u kadi, a samo nam vire kao koljena iz kade. Međutim, to već je bila racija, bili su neki momci s nama koji su se lijevo desno, jedanput oni vade iskaznice neke i mi svi ustajemo i čuješ samo po Jazovki tap, tap, tap kako ljudi izbacuju sve šta imaju. Tu su nas stavili u maricu, tu sam ja i moja buduća žena mi sjedila na koljenima, i ona inače studirala atomsku fiziku, svirala je, bavila se glazom, voljela je Jimi Hendrixa. Upoznao si Crnu kroniku s ove druge strane. Pa evo tako, nekako se to sve posložilo, odvelo nas u policiju i uglavnom, sa njom sam se spanđao i stvarno zaljubio se i tako je zapravo počelo. Tako je krenulo. Da. Pa dobro, mislim, sada kada gledaš na te herojske dane, kada si sa Garonjom pucao jesi uopće vidio, jesi to bile bliske borbe, jesi li vidio tog famoznog srpskog vojnika? Slušaj, pa vidio sam svašta, ali sad ću te reći isto jednu malu anegdotu. Mnogi nisu nikad vidjeli. Pa jesu, ali gledaj, znaš šta, ne treba, to ti isto kao traumu, ne treba nijednu traumu podcjenjivati. Nekome je trauma kad izgubi kemijsku prvom osnovu, nekome je trauma kad izgubi oca. Znači, neko je mogu biti jedan dan i proživiti toliko puno više nego neko ko je, ne znam kto. Tako da to nema nikakve veze. Neko mogu biti 4 godine ništa. Znači, to ovisi uvijek nekako o ovoj osobi. Neko je proživljavao, kažem ti, meni je bilo puno gore kad sam bio u kući. Znači, sjećam se... Ja sam bojao za svoje. Za svoje, sjećam se, ja i događalo su se grozne situacije, čovjek domaći ubio čovjeka, prijatelja u psihološkoj toj jednom ludilu. To se nije znalo. Psihoza je bila strašna, to nije znao ni ko dolazi, ni kako, ni što, jako je teško bilo. I pokušao sam, imao sam neki njemački Walkman, pokušao sam stavljati Walkman da se smirim. Ima fantastična knjiga Zvone Krstulovića. Znam Zvonu, da, znam. Ne znam je li se još, bavi se fotografijom. Pješice u rat. Hodao po, mislim da se to na kordunu sela ili Banija. Hodao je po hrvatskim i srpskim selima i prenosio tu psihozu u kojem u srpskom selu su straže i u hrvatskom selu su straže i oni čekaju da dođu ustaše ili četnici. Dolaze sutra, nama su rekli, ta psihoza je dosta zla. To je nevjerojatno. Pa znaš kako smo bili, kaže evo dolaze i ljudi se svi pakuju, odlaze. Gotovo je. Mislim, ne znamo šta ćemo. Kolju sve ispred sebe. Kolju sve ispred sebe, znači, ali ja dolazim iz vojničke obitelji, znaš, i u ratu moraš imati tog nekog i talenta malo. Mislim, rat je grozan. Kako kaže Majakovski, to je horizontalna vertikalna glupost. Ali to je, rat je zanat, ali moraš kao i za ples ili za nešto, znaš, kao i u seksu. Isto moraš imati talenta. Znači, neki ljudi jednostavno nisu za to. Moj djed, pradjed, svi su vojnici. Kažem, ja ne volim rat, ali ne volim, kako bi rekao, ja dolazim iz Brinja, a nas, što malo ljudi zna, svi to u lice, znaju nas u lice, svi respektiraju iz Brinja. Znaju tko smo mi iz Brinja. Mi nikog ne diramo, ali kad nas se dira, onda smo vrlo opasni. Tako da ja i otac... Tuđe nećemo svoje... tako da smo ja i otac odlučili da sigurno se nećemo povlačiti, ni po živu glavu, makar poginuli.
I to je tako. Hoću reći, ne znamo se povlačiti. Jedanput su 6. Lička se borila sa Ustašama i tu su Ustaše su i porazili i nagnali ih na bijeg. Onda je komesar 6. Ličke rekao, opravdavajući se, rekao je, ali mi se ne znamo braniti, mi znamo samo napadati. I sad ću te reći, što se tiče isto jedne zanimljive situacije, imao sam prijatelja, igrali smo košarku u Zagrebu, studirali zajedno, slušali glazbu. On je bio sa Banije, Srbin i normalno kad je došao rat, ja sam otišao u svoje selo, on je otišao u svoje selo. Mm-hmm. On je postao, ja sam znao da je on na drugoj strani, on je vjerojatno znao da sam ja na drugoj strani. On je postao jedan ozbiljan komandos, prošao svašta, jedan možda od najboljih srpskih komandosa. I nisam ga nikad vidio poslije toga. I zanimljivo, a uvijek smo se smijali, smijali se. I kad sam imao promociju knjige u Knez Mihajlovoj, prije nekih 5 godina, i ja sad potpisujem knjige, skupilo se dosta ljudi, izdavač mi je Boka. I ja pogledam ovako tam ispod ruke i vidim on stoji na vratima. I nekako mi je, noge su mi se oduzele. Pomislio sam, kako bi rekao, sad će me ubiti. Da. Došao sam na svoje. Da. Međutim, ja sam se ustao, krenuo sam prema njemu i ono što se dogodilo, mi smo prasnuli smo u smijeh, zagrlili se, kako bih rekao, i nastavili smo samo tamo gdje smo prije bili. To samo pokazuje i besmislenost tog rata. Onda poslije smo razgovarali, pričali smo, razgovarali, tako da ja nemam problema sa ljudima koji su bili na toj strani. Bitno mi samo da nisu zločice, da nisu klali, ubijali. Kako ti njega doživljavaš? Je li to za tebe... Nećemo sad ulaziti agresija, građanski rat, ali je li čovjek iz susjednog sela, je li on za tebe agresor ili je to bratoubilački zapravo rat momaka koji su samo slučajno drugih nacionalnosti imaju dijele puno vrijednosti istine? Moramo staviti stvari u kontekst. I kad razgovaramo o ratu i o nekim drugim stvarima moramo gledati sociološki, filozofski sa svih radnih strana. Ne možemo samo tako sjekirom rezati. Ali imaš recimo situaciju iz moje kuće, znači brat od mog djeda je bio u ustaškoj jedinici i on je bio vrlo ambiciozan i streljanje, ne znamo gdje mu je grob. Nikad nismo saznali to. Ali recimo da je rođen u New Yorku, on bi svirao odlično džez ili bio sjajan glumac. Ali je rođen tamo gdje je rođen i bio je to što je. Što bi mi bili na tom mjestu, što bi bilo na tom mjestu, što bi ja bio da sam bio na mjestu tog svog prijatelja, što bi on bio da je bio na mom mjestu. Kako kaže Montaigne, da bi nekoga razumjeli, moramo mu dugoljubu pitljivo pratiti trag. Imamo sada situaciju koju si sam rekao, imao si jedno vrijeme za dom spremni na rukavu. I sad, kada da vidimo fotografiju iz tog rata sada, stavimo je, ne znam, na Informer TV u Srbiju, rekli bi, evo, Ustaša napada goloruki srpski narod. Kad stavimo cijelu tvoju priču, tvoj antifašizam, javni probleme koje si imao kao čovjek koji je osudio više puta te pojave u hrvatskom društvu koje sada kulminiraju u našoj sadašnjosti, što onda čovjek da misli iz jedne fotografije, iz jednog vremena, iz konteksta tog vremena. Ali da se vratimo na to vrijeme, taj znak za dom spremni. Jesi li ti tada u tom ludilu u kojem si se našao dok ti je kuća ugrožena, jesi li ti, bio si naravno dovoljno obrazovan da znaš što znači za dom spremni sa tih 22 godine koliko si tada imao, 22, je li ti to tada, jesi li pomislio pa šta ja to imam? Pa nisam na to uopće mislio. Da. Nisam na to uopće mislio, bila jednostavno... Nije bilo važno. Da, borba je bila za goli život. Ali kada sada čitaš Thompsona, kada sada čitaš ova službena objašnjenja je li tebe galvanizirao da se Čirom Blaževićem poslužim njegovim čuvenim opisom? Dakle, je li to galvanizacija bila, jesi ti slušao Thompsona i sad slušao Čavoglave pa išao na teren, ili ti to isto, nisi znao da postoje Čavoglave? Slušaj, kad se pojavila pjesma Čavoglavi, ona nam je, kako bi rekao, bila je dosta borbena. Značilo nam je dosta bila borbena, toliko je značilo da čak imaš videa na YouTube-u da i ovi sa Banije, vojnici Republike Srpske krajine slušaju tu pjesmu i pjevaju. Mislim, razumije, to je jednostavno takva neka... Zato što je mentalitet isti. To je takva pjesma koja ti daje neku snagu i to. A inače, zanimljivo za tu pjesmu jedan momak, urbani momak iz Zagreba, koji je slušao kvalitetnu glazbu i koji je bio onako dosta senzibilan, i kad su pustili tu prvi put tu pjesmu Čavoglave mislim na radijskoj jedinici ili na Hrvatskom radiju, on jednostavno je
se, kako da kažem, premorao od straha jer je mislio da su četnici ušli u grad i da su zauzeli radio. To je bila ta pjesma, nije mogao shvatiti, razumiješ? I tako da u biti jednostavno nismo u tome Dobro, ali kada sada te guraju, mislim, ti se nisi osjećao tada, ja pretpostavljam da nisi se smatrao ustašom. Pa ne mislim. Ali kada te sada guraju, kada sada sve ljude koji su tada to pjevali, ljevica smatra ustašama, oni sada nama opet s druge strane objašnjavaju da to nije taj ustaški pozdrav. Kako ti na to? Ali gledaj, zakazao obrazovni sustav je zakazao, ali isto tako mi ne možemo zamjerati mladim ljudima koji ne razumiju o čemu se radi. Ali nije zakazao obrazovni sustav, je možda imao plan da zakaže. Mislim, ali kako bih rekao, ali mi se najprije moramo službeno odrediti prema tome. Ako država to dozvoljava, onda je to dozvoljeno. Ako ne dozvoljava, onda je to nedozvoljeno. Mi sad igramo tu, kako bih rekao, igre skrivača. Znaš, to me posjeća, znaš, da li je za Dom spremni ustaški pozdrav. To me sad posjeća na ono kad je jedan u tamo 70-ih napisao na zidu Žap, živio Ante Pavelić. Žap, onda su milicija ga uhvatila i da će ga tući, a on kaže da nije se napisao Žap, živio Ante Pavelić, nego da živio autobusni kolodvor. To je ta priča o to je Žak. Dom spremni. Žap. Ne, Žak ne zna šta je napisao, ne zna šta je bilo. Živio autobusni, ne znam, pothodnik možda nešto uglavnom to je ta priča, mislim. A znamo. Ali mislim, kako s druge strane, kad vidimo frajera koji stavlja balvan pored Knina, iz 90. godine ima redenike ovako jedne preko drugih, ima bradu i dugu kosu, kako nepogrešivo znamo da je to četnik. A nekoga ko diže desnicu i pozdravlja se za Dom spremni sada u Sinju ili u Zagrebu na tom svom koncertu, on nije ustašan. Pa gledaj, sama ta, recimo, Hocići su bila više stranačka vojska. Da. Čak ima neki koji će reći da je to bila neka priča, to je bila za Hrvatsku to bila vrlo nezgodna tada priča i nije Franjo Tuđman bez veze odlučio da se to uvuče u Hrvatsku vojsku, jer to nije stvaralo nikakvu dobru reklamu, te crne uniforme Hrvatskoj. Međutim, nije njih ni bilo puno oko 5000, ali znamo da je u Nasačevićevom trgu bila i slika Ante Pavelića. Više je slika Ante Pavelića. Ja sam bio na presici kod Đapića, bilo ih nekoliko. Da, i mnogi su, recimo, nosili slova U su bila na kapama, tako da nemamo se tu šta sad zavaravati. I znamo, Ante Prkačin je više puta rekao zašto je stavio taj znak. Da, znaš, ako si ustaša, reci da si ustaša, ako nisi, reci da nisi ustaša i to je gotova priča. Samo, kažem, vidiš čime se njih bavimo. 2025. godina mi se bavimo pozdravom za Dom spremni. To se postalo malo. Ali to je kod nas tako, jednostavno kod nas je prošlost nepoznata, budućnost poznata. Ili kako, kad gledaš cijelu tu situaciju u svijetu, na što ona liči, šta se događa kod nas, mislim, nije rekao bez veze Imre Kertész, dobilac Nobelove nagrade, poredak u svijetu je svakodnevna čarolija zla. I to se stalno događa. Ali je li to zato što je, sada je popularno reći bivša država, ja ću reći Jugoslavija ili Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, bježi se od tog imena kao vrag od tamjena, meni je to isto bizarno. Je li ta država napravila grešku iz dobre namjere, pokušavajući strašne posljedice Drugog svjetskog rata pomesti pod tepih, i time samo odgodila tinjanje vatre koje je taj ekspres lonac dovelo do eksplozije 1991. godine, konkretno tvoje selo. Da, vidiš, ja sam recimo, ja sam znao da u Hrvatskoj postoji taj nacionalizam, ali sam kao klinac mislio da recimo da su Srbi uglavnom zadovoljni sa tom koncepcijom Jugoslavije. Ja nisam znao za srpski nacionalizam. Tek kad sam došao u srednju školu, počeo sam otkrivati i tu još treću stranu, da postoji još srpski nacionalizam. Počeo sam već slušati neke ljude, te govore, zašto Jasenovac nije, zašto ono, kako ono lijevo desno. Tako da, ali upravo o tome govorim. Znači, te traume iz Drugog svjetskog rata. Konkretno tvoje selo. Ja recimo stvarno nisam imao pojma o Bleiburgu do 89. I sjećam se svog razočaranja životnog, doslovno kad sam vidio prvi put da ta sveta, za mene partizanska vojska, je u stanju pobiti desetke tisuća ljudi bez suđenja i tako dalje u nekoj čisto osveti iracionalnoj i zapravo
trebalo dozvoliti ovaj revival povijesnog revizionizma, jer ti sad stvarno, kada pogledaš, radili su svi zločine, ustaše nemjerljivo veće, naravno, ali to ne oslobađa krivnje. Ali evo imaš u Brinju, znači... Ali upravo da se vratim sve to u ovo iz svog sela, dakle, 50 tih ljudi u šumi koji su odvedeni iz tog sela, mislim, partizani su upali u selo i poubijali na monstruozne načine, na baš onako ustaški način su pobili te ljude. Dakle, to je recimo... Možeš reći nešto o toj traumi? Pa to ljudi uopće ni ne govore, nije smjelo ni govoriti, ali 43. godine kad se Italijani povlače iz Brinja, odlaze iz Brinja, dolaze partizani, hvataju najviđenije ljude u Brinju. Brinje se nikad nakon toga nije oporavilo, znači bez ikakvog suda odvode ih u jednu šumu, zove se Obadine. Tamo su dali bat jednome Romu i on ih je većinom ubijao sa batom. Stavljali su ljudima partizanske kape na glavu, smijali se, mislim, to... Bilo je tu i noževa sjekira. Noževa sjekira, znači to je bio masakr nad ženama, nad ljudima, znači bez ikakvog suda. Tako da to ostavlja nekakve traume, onda se to sve nekako potiskuje i eksplodira kad tad mora eksplodirati. Kao što je recimo, zašto je u Prijedoru kod srpske strane bilo najviše logora, vjerojatno zato što je Kozara ispražnjena, 50-60 tisuća ljudi je protjerano, pobijeno i tako dalje. Dakle, transgeneracijska trauma, možemo to tako reći. Da. S obje strane. Da, s obje strane. Tako da u biti, ali kažem ti, moramo uvijek, ono što mene uvijek zanimalo i u literaturi suda, moramo uvijek se baviti svojim pragom. Znači, čistiti svoj prag. Rekao, ne čistimo smeće ispred svog praga, onda otvaramo puteve novim zločinima u budućnosti. I to je ono što mene zanima, što bi se ljudi trebali baviti. Međutim, ljudi se samo gledaju preko taraba, ne gledaju svoje. Ali ljudi misle da se time nešto poništava. Pa ne poništava se, ali govoriš o zločinima u Oluji, misle da napadaš... Pa znam, ali evo, gledaš tu Oluju, znaš, kako bi rekao, znači, jedni gledaju s jedne strane, jedni gledaju s druge strane. Mislim, sad grozno je, pobijeno je 2000 ljudi, protjerano 200.000 ljudi, ali sad oni ljudi koji su protjerani 92. godine, oni živio otjerani sa svoje kuće, živio je tamo pored mora, u nekoj kolibi, i njemu je, kad se vrati Oluja, najsvjetliji dan na životu. To se ne može promijeniti, to se nikad neće promijeniti. Ali kažem, uvijek moramo gledati taj kontekst. Mislim, u Srbiji isto moraju shvatiti da moraju osvijestiti da je iz Krajine potjerano skoro 200.000 ljudi. I popaljeno je 150 crkava. I opljačkano na isti način na koji se 95. Znači, pa moj prijatelj je zdao u Drnišu, pobjegao za Niša, znači, naravno, znači, upali su u Drniš, znači, cijeli grad, pokrali su pršute, kobasice, zauzeli su stanove, kuće, mislim, kako bi rekao. I, znači, uvijek moramo, a ovdje kod nas samo, kažem, s jedne strane gledamo stvari ili sa druge strane. Isto tako, kad pričamo o Oluji, znači, moramo pričati o zločinima. Moramo pričati o zločinima, o ubojstvu 2000 staraca, mislim, to je stvarno... Nije baš 2000, ne znam koliko je. Dobro, manje, ali kažem, ali moramo... Osjetljivi su ljudi na brojke. Dobro, nema veze, ali kažem, moramo sa više strana gledati te stvari. Ne samo, kažem, jedni tuku jednu žicu, drugi tuku jednu žicu. I ti sad kad gledaš ovoga u Srbiji, taj njihov narativ, znači to je jednostavno oni, kako bi rekao, jednostavno neke stvari ne žele prihvatiti ili ne žele govoriti. Isti taj njihov predsjednik Vučić koji je bio jedan od glavnih tih agitatora i ljudi koji... Pa danas imaš YouTube, na YouTube imaš sve živo. Pa mislim nakon govora u Glini... nakon govora u Glini. Neće biti Hrvatska. A isto tako, znaš... Uopće imati hrabrosti, progovoriti o svemu tome, to trebaš biti poseban jedan moralni karakter ili nemoralni. Da, i ne možemo podržavati ideologiju koja se sniva na mržnji, na ubojstvima, na rasnim zakonima. Mislim, ustaše, kako bih rekao... kada je bila ova buna u takozvana Lički ustanak u Brušinima 30. godine, ja sam to proučavao, bavio sam se time, to me zanimalo. Znači, Ante Pavelić ima 1% samo ovih 1% podrške u tom hrvatskom korpusu. I njemu je trebala reklama, kao što su danas na Facebooku ili na Twitteru, trebala mu neka reklama. I onda je organizirao tu ustanak na Brušinima. Tu je došao je Boban iz Zadar iz Italije. Italija je tad, Zadar je bio u Italiji i tu je bilo 15-20 momaka iz Like. Znači, to su bili neki momci
Ustaše tad nisu imali još taj prizvuk tog nekakvog fašističkog. I zapravo kako se odvijala taj ustanak glasoviti, unutra je bio neki žandar sa ženom i sa djetetom, oni su najprije se posvađali ko će staviti bombu ispred vrata, ovi ustanici. I skoro se potukli, onda su ipak stavili, kad je to eksplodiralo, odnijelo je ta vrata, žandar se sakrio sa ženom pod krevet i onda, eto, to je to bilo. I oni su otišli ča. Kasnije su ovi otišli u Zadar, ovi se Ličani povukli u sva sela gdje su ih žandari uhvatili i stavili ih tamo u Mitrovici i kaže Đilas, što možeš naći i na danas na internetu u njegovim memoarima, upoznaši te ustaše iz tog ustanka. On kaže da su bili jako pošteni, moralni i nevjerojatno siromašni. I neki od njih, većina od njih su otišli u partizane. Jer je, kako bih rekao, odlaziti u partizanu u to vrijeme, to je bila borba protiv, možemo mi sad govoriti o, kako bih rekao, o nekim fantazijama, ali to je bila borba za radnička prava, za seljačka prava. I ovoga, kako kaže Radovan Ivšić, naš veliki književnik koji živi u Parizu, u Prvom svjetskom ratu si mogu birati strane, ali u drugom si morao biti protiv ovoga Hitlera. Sad, međutim, problem je bio što je na drugoj strani bio Stalin. A mi imamo, recimo, kod nas se ne zna kad je ustanak bio. Kad je bio? Šta je to bilo u Srbu? Mi to ne znamo. Šta je bilo u Sisku? Mi to ne znamo. Znamo da su u Sisku zajedno Frankovci, znači Ustaše i ovi komunisti srušili 40. godine, 39. 40. ne znam, srušili su bistu od kralja Petra. Bili su zajedno u zatvoru. Jer tada su Hitler i Stalin bili u paktu. Nije bilo napadanja. Ne samo zato što su to su bili većinom radnici i seljaci koji su željeli srušiti Kraljevu Jugoslaviju. Ali su je iz raznih razloga ideološkim neprijateljem i Ustaše i komunisti su tada surađivali u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. I onda kada dolazi do pakta kad je došlo do pakta između Staljina i Hitlera, mnogi recimo komunisti u Južnoj Americi su otkantali komunizam kao Octavio Paz i tako dalje. Ali kada Njemci napadaju Rusiju, onda se ti 20 komuniste do šumu. Oni se tamo skrivaju u nekom logoru, u nekoj šikari. Neće čak i ovi domaći da im donose hranu. Onda oni idu tamo prema Petrovoj gori, a neće da ih primi ni Vasilij Gaćeša, jer on ne vjeruje kao Hrvatima. Tako da je to, sad kad je da li je bio taj ustanak, gdje je bio? Tu imamo i ove regularne hrvatske snage kao domobrani koji žele tu po toj šumi kao da uhvate kao neke bandite. Tako da u biti znalo se kao, onda se pokušavalo se isforsirati da to prvi, kako bih rekao, partizanski ustanak u Europi nije bio prije toga u Poljskoj, u Francuskoj. Tako da mi zapravo mi ne znamo da li je Neron zapalio Rim. Mi ne znamo mnoge stvari. Pobjednici pišu povijest. Mi ne znamo kako je poginuo Sava Kovačević. Kad je poginuo, kaže, jedan mu jedno ukrao pištolj. Tako da mnoge stvari mi ne znamo. Mi ne znamo ni što se događalo sa taj tip prijepori oko Srba. Mi ne znamo zapravo šta je to ili to, nije lijevo desno. Jer pazi, moramo biti realni. Kako se neko će, ustaški zločini su prije toga bili strašni. Ali mislim, ali nakon toga ustanak u kojem se ubijaju žene, djeca, u kojem se ljudi peku na ražnju, mislim, šta je to? Ali to je klasičan lički ustanak. O tome se radi. Pa klasičan lički ustanak, da. Na tom području gdje tko jači, taj tabači. Tko jači, taj tabača. To je tako. To je nažalost tako. Ali sad kako sad ti iz pozicije žrtve ideš u drugu poziciju. Ali sad kako se sad odrediti prema tom ustanku ako si ti od tamo? I posebno je znači 10 sela je potpuno sravnjeno sa zemljom, ne postoji više. 10 sela, nego su prešli granicu, napravili su, imaš skoro 2000 ljudi. Naravno, ali kako ih pobijali? Bacali u sanu, klali, ubijali, okretali ljude na ražnju, mučili. Mislim, to je... Radili su isto što su ustaše radili njima. Pa to ti govorim. Onda to je to se... I sad se to promatra kao lijevi ustanak. Nema to veze s tim. To je sad u Nebljusima se dogodilo. Inače, vodio ih je Stojan Matić koji je bio avijatičarski oficir. Onda tu se vratio Đoko Jovanić u Suvaj koji uopće nije imao pojma što se događa tu. Tako da su tu onda govore neki govore kao koji su u četnicama, oni govore bijesni su veliki komunisti sam otili ustanak. Tako da se mi ne znamo zapravo, to su grozne se stvari koje kod nas događalo. Ne možemo se moramo to ali ne možeš ti kad je to sve kod nas iracionalno, kad se dolazi, gleda se samo s jedne strane. Moramo sa više strana vidjeti. Je li rješenje da svi dolaze na sva stratišta, da dolaze Srbi u Vukovar i Škabrnju, ali kako će dolaziti? Sad se spomenuo Suvaju. U Suvaji je
ubijeno 500 žena i djece na strane Bobanovaca. Pa znam, jasno mi je. Pa Hrvati iz okolnih sela dođu i kažu, i nama je žao. Mora se prihvatiti da su u Jadonu načinjeni grozni zločini. Mora se prihvatiti da su na Pagu učinjeni grozni zločini. Mislim, moramo prihvatiti da je u Jasenovcu, kako je Franjo Tudman rekao, ubijeno 80.000 ljudi. Mislim, to su strašne brojke. Ali opet na drugoj strani slušali smo prije toga u bivšoj Jugoslaviji kako je ubijeno 1 milion ljudi. 700 milijuna. Razumiješ? I onda to samo stvara mitologizaciju. Znači, moramo jednostavno prihvatiti da su rađeni zločini. Moramo prihvatiti da su, kako bi rekao, potpisivani rasni zakoni. Da se to nije moglo funkcionirati normalno. Da, ali sada ustaše da upitaš klinice iz Sinja ili iz Zagreba sa hipodroma, oni misle da su to freedom fighters i neki... Ali ne možemo klinicima zamjerati, jer klinice su kao prvo, kako je rekao Budirijak, tamo gdje je puno informacije više nema, jer sve je poslalo disperzivno, ne možeš više ti ni shvatiti ni glazbu, ni informacije, sve to teška zbrka. A kao drugo, razumiješ, taj obrazovni sustav je poprilično zakazao. Tako da je kod nas jednostavno luda kuća. Ti si pokušao tim romanom Proslava, pokušao si na neki način, to je sada teško definirati, ustašama vratiti neki ljudski... Slušaj, nije to, sad ću te reći ovako, sad ću te reći odmah o Proslavi. Riječ je o filmu u kojem se ustaša vraća u svoje selo i... Da. Sad ću te reći, znači, roman Proslava je dobio nagradu u Zlatnu arenu u Puli, nagradu Oktavijan za najbolji film, a inače roman je sad, kad dođete u New York, u najbolje knjižare možete ga naći tamo. I u Londonu. Sad sam potpisao ugovor u Španjolskoj i za Latinsku Ameriku. Inače, kad se prikazao film u Crnoj Gori, oni su isto plakali. Prikazao se i u Srbiji. Svuda je film odlično prošao, ali i roman. Ali u čemu je poanta o romanu? Znači, ja sam radio roman o liku, a to su zapravo ti naši likovi iz tih naših krajeva, koji su kao kod Dostojevskog. Oni su istovremeno i žrtve i krvnici. Da. Samo ovisi u tom kontekstu. I ono što je mene uvijek zanimalo i malo plašilo, to nisu ljudi koji oni imaju rogove, nego to su obični ljudi, normalni ljudi. Znači, neko peče perece, a sutradan je straža u Jasenovcu. I to je nešto zastrašujuće. Ta normalnost, kako čovjek iz te normalnosti jednostavno postane, kako bi rekao, kao neka vrsta monstruma. Jer nisu to neki, to su ljudi koji svakodnevno srećemo. Hannah Arendt je o tome puno pisala. Hannah Arendt o tome puno pisala, iako je Eichmann poprilično zeznuo, jer je zapravo on dobro znao šta radi, a njoj je pričao potpuno drugačiju priču. Njegov ego je toliko bio jak, on je, kad je pobjegao tamo u Južnoj Americi, imao je farmu pilića, i međutim nije mogao podnijeti, imao lažno ime, nije mogao podnijeti da niko ne zna u zajednici tko je on. Da. I onda je htio i zato su ga uhvatili. A inače, Hannah Arendt je to sve krivo rekao, jer je govorio za Židove da Pa dobro, da se vratimo na ove naše. Dobro, ali kažem, to su uvijek te neke zanimljive stvari, ali što se tiče znači Pavelića, on se, znamo svi, kako su bili organizirani taj Jako Pusta i ove Lipari. Znači, kogod je napravio neko u Hrvatskoj tih godina, ubio nekog pljačku, pobjegao je tamo. I sad zamisli koja se ekipa to skuplja. Ali ne samo tamo. Recimo vezano za... Imotski se često spominje kao jedna ekstremna sredina, ali se zaboravlja pri tome da je najviše španskih boraca sa prostora bivše Jugoslavije došlo na ratište iz Imotske krajine. Zašto? Ima jedan vrlo jednostavan, ti ćeš kao čovjek iz sličnog mentalnog sklopa dinarijskog to shvatiti. Dakle, to su bili ljudi iz belgijskih rudnika, koji su bili do te mjere obespravljeni kao radnici da su željeli srušiti cijeli svijet oko sebe i najest se konačno prvi put u životu i prestati raditi 12 sati tucati kamen. To su bile plemenite ideje, ali to su bili ideali, znaš. Čekaj, i oni kreću jedan dio u Španjolsku i jedan dio na Lipare. Od prvih 400 ljudi na Liparima, barem 150 je iz Imotske krajine. I dakle, to je na neki način u to vrijeme možda bio neki socijalni bunt. Ne samo da su oni sad htjeli ubijati Srbe ili genocid raditi ili bilo što drugo. A kako su završili, to je druga priča. Ali kažem, postojali su i neki ideali. Tako je, to znači, recimo, kad su dolazili ljudi u Španjolsku, to je bilo nešto. Ali koji su danas ideali mladi? Kreveljenje na Facebooku. Da, ali zašto podcjenjivati ideal ovog dečka koji je iz istog sela otišao na Lipare, vođe nekim drugim idealima? Otišao nekim svojim, kažem, idealima. Ali kažem, i cijela ta politika je uvijek bila zbrkana. Kažete da je Stalin i Hitler su bili u paktu. Mi nismo znali šta će se dogoditi.
na koji način će se dogoditi. Tako da, pazi, dok ovaj čereče nacisti Poljsku, ruska armija i poljska armija stoje pored rijeke i gledaju to. Ne, nacisti i Rusi čereče Poljsku. Rusi su istočni dio. I Rusi, ali ovo, znači oni čekaju i gledaju dok je bila borba za geto i to. Znači, oni gledaju dok ove ne... Već bitka Varšavski geto. Oni gledaju ne završi, ali recimo meni je Tolstoj Mogli su spasiti geto. Da, Tolstoj je po meni jedan moj najdraži pisaca, inače kažu za njega da je jedan normalni genij na svijetu. On u svojoj romane kad pročitaš ponovno sad, recimo šta ja znam, Hadži Murat ili neke njegove romane, ti shvatiš onda te odnose u Rusiji, pa onda recimo kad pročitaš od neke drugi pisaca, recimo Taras Bulba, možeš puno toga shvatiti. Taras Bulba ima 3 sina i on smatra da oni moraju ići ratovati na granicu da se ne propiju. Ali to kad idemo u 8. razred ne možemo ni shvatiti tu literaturu. I onda jedan od njih se zaljubio Poljakinju. Poljaci su bili tada jako moćni, zauzeli su Ukrajinu, pola Rusije. I Poljska ima 40 miliona, Poljska je velika zemlja. Bio sam u Parizu 7 godina, studirao sam na Sorboni, onda sam upoznavao razne narode, vidio sam zapravo kako god dođe neke zemlje. Znaš, kad dolaziš iz Moldavije nemaš samopouzdanja. A kad dolaziš iz Belgije, iz Poljske imaš samopouzdanja. I ta država da samopouzdanje. Velika nacija, velika povijest. Da, isto tako nakon ovog socijalizma, mi nikad nismo uspjeli profunkcionirati mi, ni Srbija, ni Bosna, zato što mi nikad nismo ni bili država. A vidiš ovo, Poljsku recimo, on odmah se kotač počeo kretati, su oni uvijek bili država. I Poljska, i šta ja znam, Češka. I sad sam zaboravio što sam htio reći, ali ja sam na kiosku u Parizu pokušavao objasniti ženi da želim hrvatske novine, prodavale su se. Croatia, nikad Russia, daj mi pravdu. Ja kažem, ne. U meni se domoljub probudio. Klasi. A ona mi kaže, pa da, Rusija, evo ti kaže. Znaš, bila ti jako zbrka pošto sam, kažem, živio dugo vani, bila ti je velika zbrka kad Janica Kostać bila šampionka, onda oni jednostavno zbunjivala ih je Slovenija. I onda su mislili Slovenija, Slovakija. I onda je bilo čudno kao zbunjuje kako sad kao mediteranska zemlja, a ova prvakinja u snijegu, pa su mislili da je zapravo, pošto oni obrazni sustav nije baš na nekoj razini, onda mnogi misle da je zapravo Hrvatska tamo negdje iza možda Bjelorusije, Rusije, na taj način je... Meni je jedna vlasnica klinike oftalmološke u Valenciji, bili smo za Božić, moja tadašnja partnerica i ja kod njih na ručku i ona mi nije htjela čestitati Božić jer dolazim iz Hrvatske. Kažem ja, zašto? Pa zato što ste vi, ona kao obrazovana, znamo da ste vi svi muslimani i zbog toga toliko smo veliki. Inače, prezime Karakaš na turskom znači crna obrva. 200 godina su lice vladali Turci. I tako da u biti, inače ja sam iz Brinja, kad kažu Brinje, mnogi ljudi misle gdje je to Brinje, šta je to Brinje, zapravo Brinje je jedno od najstarijih mjesta, ne samo u Lici nego u Hrvatskoj. Znači mi imamo dvorac iz 15. stoljeća gdje su bili Frankopani, pop Marko Mesić je i protjerao Turke imamo i u Kameni most moj novi roman se za Sunčanik, pa mi pitaju šta je Sunčanik, Sunčani sat, imamo Kameni most sa sunčanim satom iz 1801. godine. Tako da mi smo stariji i od Zagreba i od masu tih, a i car Oktavijan je došao u Brinje, Monetiju se tada zvalo mjesto kada se obračunavao sa Japodima. A inače kako sam u Bordeaux isto živio godinu dana i sviram harmoniković 50 godina i onda nisam znao tad francuski, ja sam na faksu učio njemački i onda sam svirao i tako su me neki ljudi gledali, naučio sam samo reći nula je kuratno za mona nutela Hrvat. Ja sam Hrvat, a mi smo izmislili Hrvatu. I tako neki dečki me slušaju, vade napušeni i kad sam svirao onda došli do mene, pitaju me odakle se, ja im kažem to, da sam ja Hrvat, da smo izmislili Hrvatu i oni svi oko mene počeli mi čestitati, grliti mi, ne znam šta je sad, da je to malo pretjerano, nakon toga shvatim da oni misle kako sam ja izmislio Hrvatu. Dobro, ali uglavnom olakotna okolnost za budućnost je to što u Lici je tolika depopulacija stanovništva da mi za ozbiljan genocid i etničko čišćenje nemamo kvoruma više tamo. Nećemo imati tko izvesni od Hrvata ni Srba. Možda se Nepalci pobiju. Da, u Lici, pa ja mislim da će u Lici ostalo sad ja mislim samo 20.000 ljudi. To je jako malo. Za ozbiljan građanski rat tu nema. Sad sam bio u našoj školi, kad sam bio klinac, bilo nam se 500, sad je bilo 150 djece samo. Znači sva ta sela, mjesta, u mom selu je bilo kad sam bio mali 70 ljudi, sam imao samo 3. Moja mama i tata i jedan Toša policajac. Užas. Znači, nema više ljudi.
Ali dobro, to je tako, jednostavno, to je tako i svuda je tako. Znači, svi se povlače prema tim gradovima i ne možemo to zaustaviti. Damire, za kraj, znam da pišeš novi roman, o čemu se radi? Pa u ovom romanu se radi o djedi i unuk idu preko planine da bi vidjeli đavola. Zvaće se Moj dida i ja? Ne, zvaće se Sunčanik. Jer znaš zašto Sunčanik? Kad smo bili mali, čuvali smo te krave, volove, niko od nas nije imao sat, svi smo sravnili po suncu. Da. Ja sam točno mogao odrediti u planini koliko ima sati, griješio sam možda sat vremena, sat i pa, ali po položaju sunca smo znali, pa čak bi stavljali štap i po tim sjenama. I uglavnom njih dvojica idu da bi vidjeli vraga, a zapravo znamo da je cilj vraga da te kako bi rekao, da te uvjeri da ne postoji. I onda zapravo u tom nekom luku gdje oni idu, zapravo krije se cijela ta povijest i njihove familije, njihove obitelji. Da bi što bolje to napravio, išao sam i prepešačio sam Velebit. 2 dana sam bio na Velebitu, nikad nisam bio na Velebitu, iako sam Ličanin, jer mi smo vezani za kapelu. Imao sam i dvojicu iz Gospića, dvojica iz gorske službe i popao sam se skroz na Babića Kuk. Kad sam došao gore, zamantalo mi se od te visine. Rekao sam idem odmah nazad. Tako da je to isto bio jedno iskustvo, jedan doživljaj. Jer znaš što općenito danas planepisima fali ovoga iskustva i jako se previše piše, znaš. Jer pisanje je najjeftinije, da bi svirao moraš imati instrument, da bi crto moraš imati kisto. Danas imaju te laptope, na Facebooku pišu, ali ima jedan pisac, Juan Rulfo, koji je napisao Pedro Paramo, kultni južnoamerički roman. Kaže Marquez da je čitao u noći 2 puta samo Preobražaj i taj roman. I nije poslije ništa napisao, možda jednu priču. Nakon 40 godina pio je tekilu u jednoj gostioni, onda su ga pitali, ja mladim piscima govorim, kad me pitaju o pisanju, pio je neki alkohol, onda su ga pitali, pišete li što? On je rekao, da, imam roman, imam ga u glavi, sve sam složio, sve je gotovo. Onda su rekli, a kad ćete ga napisati? On je rekao, nikada. Kako to nikada? Kaže, ma slušajte, veli, bojim se da ga pisanjem ne pokvarim. Za kraj, samo nam još otkrij što ti čitaš i što slušaš. Pa ja čitam, recimo... Bivši punker. Da, sad čitam, ne slušam više glazbu. Ja sam bio najprije o čitanju. Znači, jako puno čitam. Da, znam. Ali kako je rekao Nabokov, ali kao što postoje dobro loši pisci, postoje dobro loši čitatelji. Mm-hmm. I neke knjige potrebno je ponovno čitati, recimo Dostojevskog, pa onda recimo koji je recimo bio jako vezan uz vjeru, ali on je smatrao, ima njegov roman Mladić, koji je njegov autobiografski roman. Da ne pomisli da je onak Mladić. Da, onda ne, nije. Onda Versilov kaže svom sinu da će zapravo stvari se promijeniti kada ljudi počnu prestati vjerovati da postoji onaj svijet. I da će se onda fokusirati više na svijet na zemlji, da će voljeti više jedne druge, poštovati jedne druge. Ali čitam, sad sam pročitao zadnje vrijeme iz Selina, jednog isto zanimljivog pisca, i uvijek ima zanimljivih knjiga koje možeš ponovno čitati, jer kad čitaš na Drini Ćuprija prije 10 godina, sad uvijek je to neko čitanje. Pa Selin je isto kontroverzan. Pa jako je kontroverzan, a fantastičan pisac. Da. Nije volio Židove, ali fantastičan je pisac. Da, antisemit. Ali kako bih rekao, čitanje jako po meni može biti kreativnije od pisanja, jer kada čitaš neku knjigu, pa ponovno kada je čitaš, ti je na neki način ponovno oblikuješ. Što se tiče slušanja glazbe, u glazbi sam uvijek bio vrlo, kako kažu, prčevit i vrlo uvijek sam nekako i birao, kad sam bio mlađi, to društvo po svojoj glazbi. Sad ću te reći jednu malo anegdotu. Kad sam došao u Zagreb, a ja sam slušao recimo Seksu, Miladojku, Lajbah, neke bendove, i onda bio je neki tulum, bila jedna jako lijepa djevojka i ja sam nju gledao cijelu noć i onda ona je tu, momci su se vrtili oko nje, ja sam tu, kako bi rekao, upao u igru i nešto sam i tu sam je i, kako bi rekao, malo, kako se kaže, kolokvijalno zbario i bila je slobodna soba tamo i ja sam je nagovorio da idemo tamo i kad smo krenuli tamo da se ljubimo, uglavnom ja sam saznao da ona sluša Parni valjak i ja sam je otvekario. Nisam htio nositi stigmu po gradu da mi govore, evo on je bio s onom curom što sluša Parni valjak. Viš koja je to bila tad, koje je to bilo vrijeme. A danas je neko drugo vrijeme. Ali mnogi ljudi, evo sad malo da je reklamiram,
jedan najboljih bendova, znači jedan najboljih bendova je Šarlo Korbata, a prije njega Seksa iz Gospića, koja je bila ispred svog vremena, i jedan fantastičan bend, ljudi mogu vidjeti to na internetu. Kasnije su otišli u Nizozemsku i tamo su propali. Uglavnom, oni su ovdje bili kultne face u Zagrebu i onda je Nikica, koji nekad dođe iz Australije, tako pa se popričamo jer su oni bili neki idoli. Jer se ti u Lici nisi imao sa čim previše hvaliti, jedino sa Seksom i sa Teslom. I onda Nikica je odlučio da napravi koncert u Gospiću, 80, možda i druga, treća. I stvarno, skupilo se dosta ljudi, ali kad su oni zasvirali, znači otpuhali su sve, a zavladale konsternacije među publikom, niko nije čuo nešto tako. To je bilo strašno. Uglavnom, jedan od najjačih iz Gospića je došao je pred binu, sve je zaustavio, još uvijek šokiran, digao ruke i obratio se Nikici i bendu ovim riječima. Šta se dereš? Ok, to bude za kraj naše emisije. Drage gledateljice, draži gledatelji, to bi bilo sve za danas iz naše dnevne sobe. Znam, potrošili smo previše vremena na ustaše, četnike, partizane, Drugi svjetski rat, Domovinski rat, ubijanje. Sve je rečeno, čeka se samo izvršenje kazne. Tako je. Ali to se danas nosi, nažalost, i izgleda da iz te kože ne možemo. Nadam se da ste izdržali s nama do ovog zanimljivog dijela za kraj. Vidimo se za tjedan dana. Hvala lijepa. Pozdrav.